Makapanabili ng Angeles City Mayor John Lasatin na bawal ang illegal drugs, menor de edad, kareng bar at entertainment establishments. Ay report ng Patricia Mamao. Masala ing utos ng Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II. Bawal ang illegal na droga, menor de edad at nanumang illegal na aktibidad, kareng bar at entertainment establishments king syudad. King pulong, kaya bereng makibandi ning hotel at bar King Fields Avenue at Korean Town. Pasibayo ng dinikdik Mayor John Lasatin na kailangang panatilyan ing safe, masaya at legal ang nightlife environment para kareng turista at residente. Kaya king amanwang pulong, dina Angeles City Police Office City Director Colonel Joselito Villarosa Jr., ACTDO at EMS Head Francis Pangilinan at City Tourism Auxiliary Head Andy Enriquez. Amuyuta na lang Mayor Lasatin reng hanggang operator na reng establishmento na makiadwangan kareng otoridad at ipatupad ing matigi kapatakaran laban king illegal na aktibidad bang apanatili ing masantinga imahi ning syudad. Pepasyag na mo naman ing alkalding plano ning city government na pasantingan ing walking street king lugal kabilang na ing mas masaleseng sulu, kalinisan at seguridad bang mas maging ligtas para kareng ega-nagana. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.